Zoz arhijerejsku službu Božu, ktorú dneška u Vodici služeli apostolski nunci u Srbiji, arhijepiskop Luciano Surijani, naš vladika Georgij Đuđar, vladikove obidvoch obrjadoh i svjašćeniki zoz našoho egzarhatu i križevskoho vladičestva označeni za vitni dzenj, ali i vecej značni podjiji. Marijovo svjatiljišće Vodica prijate do švetovej zajednici Marijovih svjatiljišćoh katolitskej cerkvi na čolje zoz papsku baziliku Marija Veljka u Rime. To znači, že tomu našemu svjetilišću še dava možljivost, že bi tu mogli dostati polni otpust virni. To najvažnejše. Prečitali sme, že kjedi, a to bude i obešene, znači 5. augusta, tedy kjed kirbaj u Svятej Mariji Veljkej, na neporočne začatije, na šitski Marijovo šveta tu možu prist, i može prist každi, keď sebe vybere u roku raz, hoć jaki dzenj tu može prist, keď še tu priđe pomodlic u namirenju Svjatišого Oca i keď še u vekšim čišlje tu virni pozberaju, že bi ukažali čest Mariji. Po zakončenju službi Božej šitski vladikove mirovali, a znahodi 15 ročnici od pošvecanja za vladiku, naš egzar Georgij Đuđar virnim podzeljel i obraščiki jak pamjatku na tod dzenj.